Recept i način pripreme našeg ajvara od cepkane paprike. Potrebno vam je 20 kg crvene paprike, litar i po ulja, so, esencija, beli luk, peršun i ljuta papričica. Kada papriku premerite i založite šporet, potrebno je da svaku papriku obrišete mokrom krpom pre nego je stavite na isti. Svaku papriku ispecite dobro sa svih strana i ukoliko je potrebno pritisnite je i nikako ne zaboravite da ih okrenete i na ovu stranu. Kada je paprika ispečena, stavite u kesu i prekrite kao na snimku. Nakon što ispečete svih 20 kg paprike i ona odstoji u kesi, kreće ljušćenje. Potrebno je papriku oljuštiti lepo sa svih strana, skinuti peteljku i očistiti je iznutra od semenki. Papriku properite još jednom u čistoj vodi i ostaviti da se cedi. Svaku papriku cepkati po dužini nožem ili viljuškom ili ubaciti u seckana kratko. Najbolje je papriku staviti u džak i ostaviti preko noći da se cedi kako bi se skratilo vreme prženja. Međutim, ukoliko želite, možete odmah preći na upržavanje ajvara. U šerpu sipajte malo ulja i stavite svu papriku. Šerpa sada ide na šporet i kreće mešanje. Potrebno je konstantno mešati kako se paprika ne bi zalepila za šerpu. U međuvremenu pripremite beli luk, peršun i ljutu papričicu. Ukoliko ne volite ljuto, možete izostaviti ljutu papričicu. Svaki od sastojaka je potrebno sitno iseckati, bilo ručno ili u secku. Nakon nekih 40 minuta prženja dodati još litar i po ulja u papriku i mešati. Kada paprika malo upije ulje, početi sa dodavanjem začina. Pre svega dodati so i nastaviti sa mešanjem. Sve začine dodavati po svom ukusu. Nakon toga dodati beli luk i ljutu papričicu i nastaviti sa mešanjem. I na kraju dodati peršuna i esencije i nastaviti sa mešanjem. Ajvar upržavati sve dok ne ostane trag pri povlačenju varjače. Kada je gotov, skloniti sa šporeta i kreći sipanje u tegle. Svaku teglu lepo napuniti do vrha i izbaciti vazduh iz iste. Sve tegle vratiti na kratko u šporet kako bi se ajvar zapekao na vrhu. Nakon par minuta izvaditi tegle iz šporeta i zatvoriti ih. I to je to, ajvar je spreman.